मेरो निपुगु बाख या छ अर्थात शीर्षक जुल औपचारिकता लजगाया छे ज्यास अले छे दुज पिसहे गागो आसनारान्य लजगा आमदानी जुसा थौगे मजुसा थौगे निरन्तर न्यानाय चोंगु अमिगु पैतृक अर्थात खानदानी लजगा खनि मध्ये देक थता थेता गागु खनि मदुसान सुन ज्याको पुंगित थौतक सुयके ग्वाली फनिमा मुआनी ज्याख न्यानाय चोंगुदु गन बैंक वा वित्तीय संस्था त्यासा कामागु मदनी अथेतु प्रत्यक्ष कथा सरकार एत खण्डेक कर अथवा राजस्व पुलिमागु मदनी अतिसा कारोबार स्वरूप लजगाय हे जक सम्पत्ति सालाखाला हे कोटी अथवा करोडौं तकय खण्ड्यावे रुगला थते खयान मालिबले निरो तक पिका फाकुइगो सक्ता थेवा ल्याचा है न्याना चल गुली बजारे गुली भण्डारे आदि इत्यादि खाता हिसाब मोजक लाटे मोजक अले लाटे निनेगो नुगलो लुमंकीगो हे जक आगा झका नेपाल सम्मत 1135 बसला थोर सप्तमी वैशाख 12 अप्रिल 25 वो बसलागा नवमी वैशाख 29 मे 12 निनु नेपाले ज्ञानपुको भुखा बोला थुगु त भुखा छ यो कोथा ज्ञानपुको या विनाश त वो थो भुखा या लि भुखा ला हे नेना छन थुगु विनाशकारी भुखा छ आसनारान्य अस्थायी संरचना दिना चंगो लजगाय त न यो को क्षति याना बेला विवश आसनारा थगो अस्थायी संरचना दिना चंगो लजगाय क्षति त्वाला सोया चनेको सिपे होके मेगो सु उपाय मरो हिसाब किताब या मोती याना थुलिए क्षति जुल थया थ्या फुगु मको अतिसान वे लेखन छौ कोति अपो क्षति जुगु खण्डता मी पुम थे वाथा कने मजेगु बाखौ हाले मजेगु मेथे जिया सरकार पाखे भुखासँग क्षतिग्रस्त जुपे उद्यमी व्यवसाय पिन्ता सीमित राहत प्याकेज कोस्न याता आसनारान्य मन निकुति था होला गन वयको दुखे सरकारले छु भतिचासँग ग्वाली दैको खला तर सरकारले थु ग्वाली प्याकेज सरकारी संयन्त्र जुने लापी नप कार्य सञ्जाल देखि उद्यमी व्यवसाय ते निम्ति जगत हैगो नियम खनित था उफ आसनारा न झस्का तल छा जिके इले बिचा मौल औपचारिक रूपमा व्यवसाय लेखेको वयगु लजगाय प्रकृति कथा याक्न हे तस्या फेगो जियाली लिमोचुसे हाक्न थगो 8 बया लजगा न्याकावनेको ज्याजुल भुखासँग बिगु पाठे त मननियना थगो लजगा सरकारी निकाय माकथ दतयागु व्यवस्था यता तर कर राजस्व ग्याचको न्यानाचंग आकार सिबे चकन्ची बोजक याता निरसोदय इल वयागु क्षति थगु मेहनत सालिफुगु खण्डता लजगा व्यवस्थित न जियाओ वगु थे ताकाले नपासिपे खाता पाता व्यवस्था यानाली द्यात्याया ल्याचान खण्डु थे ताया होला लजगाओ निथय जीवन माथाउक न्यागु थे अनुभूति जुगु ताकाला अनायास हलिन्यको नेनाओगु कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरस तलवे नेनेगु ग्याचको नेपाल सम्बन्ध 1140 जिल्लागा औसी चैत्र 11 मार्च 24 खुनुनिसे दे तख गएको अर्थात बन्दी लकडाउन लागु यता गुकेना अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्था बाहेक फुक्क व्यवसाय नप गतिविधि दिउगु जुल गुकी यता स्वाभाविक ताकला सक्स्या मात्र गुकी यता स्वाभाविक ताकला सकस्या मात्र राजनैतिक नेतृत्व सरकार चपख यको कुखिनेको जुयातो छन् हलिन्यङ्क तलवेहरू कासा नेपाल ठिकीय असर उलिकति गति
उली गति खनि मदुगु नाप कोरोना घनाए आर्थिक गतिविधि नेकाउने मागो अले सरकारी कर्मचारी तेता तनखा नगिता राजस्व सङ्कलन मगागो आदि इत्यादि मूल्याङ्कन याना सचिव नीनु लिपा दिए तका च्याकेको घोषणा जुल पेला या लकडाउन या असर उद्यमी व्यवसाय तेता तचो लिचो लागुली सरकारी ग्वाली अपरिहार्य जुगु सकबन सथोसेली बल्ल खथे मुखथे या छुटे व्यवस्था वाला अले बैंकको वित्तीय संस्था पाखे बिगु ऋणे सरकार पाखे ब्याज ग्वाली अथवा मिना या घोषणा जुल आसनारायण ठुसी यथो तलो यता सरकार होगो राहत ग्वाली प्याकेज खाना हाक्न सक जसंग होन अले थारनुला लुमंगला न्याद न्याय त भुका छु कोरोना तले हुने वयाको लजगाए नक्सान उलिथुली ढाफको मकनी सरकार या राहत ग्वाली गुगुन कुन वयाको लजगाए त थिगु खन्के पफता थौ सकल सहकर्मी पासपे निवृत्त जिया थथा पिने सन्तति या त व्यवहार लनना झासुलनेको इले बल्ल व थिकल औपचारिक व्यवसाय व्यवस्थित त्यासा या मु वयाको लजगा हाक्न त्यातितीय अवस्था न्याउने मालिको धैथे भाव व भुल्नु चन सखे वय मन धय चन हाक्न दना व्याता गुली काइदिन अस्तु त निपुग सिरलगा